Thoko ya Kianja gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Tigania ya ithũĩro kaunti-inĩ ya Meru ithiũrũrũkĩirio nĩ maĩ ma mũiyũro thutha wa mbura nene kuura ũtukũ mũgima. Aikari matigĩtwo matarĩ na gwa kũgerera na gwa kũrutĩra biacara rĩrĩ mĩciĩ yamwe ĩrigicĩirio nĩ maĩ kũrĩa mũiyũro ũtonyete nyũmba na gũthamia makĩria ya famĩlĩ 50. Maji yameingia paka kwa nyumba na imekaa sana, ilikuwa ni maji mingi sana. Iko na watu 5 na tulitoka hapo na tukakomboa mahali ya kukaa. Kwa serikali na shukuru serikali sababu wamekuja na wakaangalia vile tumeathirika na wakatusaidia. Mvua iliingia kwangu, enyewe nilikuwa nimepanda, sikuvuna last season na hata hii season nyingine nilikuwa nimepanda na bado nimeingiwa na maji. Rũhonge rwa Red Cross nĩrũkinyĩrie aikari ũteithio wa neti cia kũrigĩrĩria rwagĩ, maĩ matheru ma kũnyua hamwe na indo ingĩ cia mahũthĩro ma o mũthenya rĩrĩa aikari moritio gwĩthema kũndũ kwĩna mũiyũro. We received a call from the community with support of the ACC that the area has been greatly affected, and indeed when we came to do our assessment we realized that that was the fact. We identified a total of 50 households that were totally displaced, and we are here today to support them with the non-food items. Yangu ndio ni kuwasihi jamii, ukiona mahali ambao huko kunaendelea kuwa na maji inaendelea kuongezeka mara kwa mara, tunaomba tuweze kuhamia mahali ambao ni salama badala ya kungojea mahaba. Ni vizuri utoke mapema kabla hujaathirika. Aikari marenda thirikari ya kaunti gũthondeka mĩtaro ya gũte maĩ ma mũiyũro thoko-inĩ ya Kianja. Nayo mbura nene ĩrĩa ĩraura taũni-inĩ ya Lodwar kaunti-inĩ ya Turkana icũngĩrĩirie mwaraho mũnene matũũra-inĩ matiganĩte kũrĩa aikari mathamĩtio mĩciĩ-inĩ yao. Mvua hapa imenyesha kuanzia saa 11 asubuhi mpaka saa 5. Madhara angalia ile imefanyika hapa. Hata hii gari hapa ilikuwa imemezwa na maji imeleta shida vile mnaona hivyo. Tunataka mambo kitu imeleta shida yote ni drainage system ndio iko very poor kabisa. Maji na mvua ikinyesha maji inajaa kwa maboma ya watu. Tunataka Ministry of Disaster Management ya county, Kenya Red Cross wako wapi wakuja wasaidia watu. Watu wanaumia. Karibu watoto wadogo bebwe. Aikari ya matũũra ma Soweto, Kawalasei na Petet na Nabute nĩo mahutĩtio makĩria. Nyũmba cia aikari cihũrĩte maĩ rĩrĩ amwe marageria kũhũthĩra generator kũruta maĩ mĩciĩ-inĩ yao. Kũrĩ na hao ya mũtuthũko wa mĩrimũ ĩrĩa yumanaga na maĩ ma gĩko rĩrĩ aikari morotete rũhonge rwa mĩbango ministry-inĩ ya waki nĩ kwaga kwenja mĩtaro ya gũte maĩ ma gĩko taũni-inĩ ya Lodwar. Tumekutana hapa lakini hatupati msaidizi. Hata juzi nifikiri kama nimeongea na watu wengine, nimesema tuko na shida ya barabara, siko na mtu amefika kwangu. So barabara nyingine huko imefungwa, bani lami iko juu, maji kitokea huko bande ya huko market inakuja hapa. Shida kubwa ni hii mahali kupita maji ni kidogo. Inajaa haraka maji sasa inakuja nje. Ningeomba tu waunde hii mabarabara waweke mitaro kupitisha maji singia kwa maplot. Isifirisha tena sipengine. Hofu ya kuleta na maji kama ni maugonjwa. Hiyo kolera itatushika na tuko na watoto wadogo. Rũhonge rwa ũrathi wa rĩera rugĩte mbura nene gũthiĩ na mbere na kuura na kũria Akenya maikare mehũgĩte makĩria kũrĩa kũrĩ na ũgwati wa mũiyũro na matuĩka. Ngiribotera Inooro TV rĩtwa rĩakwa nĩ Mwangi wa Maina.